To je kot meditacija, svoboda, ljubezen, nekaj tako lepega. Así esos pasos tan sinuosos, encontrarse, me encanta. Una anécdota que me pasó y que fue esas veces que tú haces algo sin saber cómo has podido hacerlo, porque si eres de carácter tímida no te atreves. Ko sama delam z vsemi vami, je pa ena čisto nova izkušnja, ki je tudi super. V skupini se čutim bolj varno. Se mi zdi, da v skupini, ne vem, en takšen feedback dobim v skupini, no, da mi to veliko več pomeni, kot pa če sama to počnem.